Хатире язайым бір шиыр бүгін, сөзлерің жүрегім торынден алып. 13 ел олды мен олғаным сүргін, суықта бұзлаған бір гүлдай солып. Евім жоқ, көйім жоқ, қайда барайым. Доғылған ватаным Ирақта қалған. Көзіме көрінмей кімден сорайым, белкім гүл чечегі сарарған солған. Бұл ватаны ақында сөзлері тамырлары қос көйінден олған Билал Мамбет яза. Әлбетте тарих ізлері программасы Қырымның женнет ерлерінден бірісі қозға ел ала. Қос Қырым ярымадасының женубінде Судақ шерінде ве Отыз көйінің арасында гүзел манзаралы дақ етеклерінде ерлешкен дүлбер көй сайла. Тарихчілерінің тахминлеріне көре, қос бұндан 2400 ел евелсі құрылған екен. Көйнің яшайышы елтігенден шыққан лезетлі сумен сық бағлыдыр. Көйнің күндіғыш тарафы пандаша, чалқа, сүрі қая, сырт тарафы панжалар, текатан қая, делік қая, юқарыда есе ешкі дақ, құш қая, пандас қая, қапу қая, порс қая, манжил обалары ерлеші. Женуптен есе қарауыл қаршы, кардон оба, йыланның бұрыны ведігер қобалар мевжуттыр. Қос көйінің қаршында güzel қая көріне. О қаяға евелден порсық қая дегенлер. Чүнкі десең о қая порсыққа бензеп тұра. Шындығы заманда о қаяға порс қая деп сөйлейлер. Қая ешіл дағларда güzel көрініп тұра. Қаяның чебіре шетінде нарат беретілер өсе. Наратлар қышта язда ешіл олып тұралар. Олар порсық қаяға güzelлігін аталар. Оның үшін туристлер о қаяны sevелер. Orada tepede porsuk kaya diler bunda. Porsuk diyen hayvan tek çok olduğu için onun adını koydu. Ben bir yanda eltiden kaya, çalka, ortalarından. Orada Koktebeli var. Деңізге қадар месафе 3 километрні тешкіл етем. Бұл мұнасибеттен мұнда ава емшақ ола. Көйнің güzelligini дайма сиятчылар өз есерлерінде акс етелер. Олардан бірісі француз рессамы Жак-Кристоф Мивиль қоз манзарасыны ресімге алып кеткені Москваның сергілерінде сақланып тұра. Шымды меркезге олған месафе, яғни Судаққа қадар 15 километр. Ең яқын демір жол ise Кефеден кече. Көй ақында бірінші мәлуматларны 8 асырға айт олған бенедиклі хариталарда тапмақ мүмкін. Бұға көре бұл ерлерде лиман оларақ көстерілген. Женевізлер вақтында көй солдай консуллығына бақылып, Ильяс Салхатнен 1381 сенесі шартнаме тізіле. Ве умумен Қырымның ялы бойы Женевізлерге бағлы ола. Bizde Karadan diye de pek çok koy vardı. Kozu diye kozçu koydu, onun için koz koymuşlar adını övgüne. Koz koyu diye yani hep türlü söylüyorlar. Birinci diler işte bunda övgünde çok kozlar olgan, koyun kozlar. Onun için koz diye söyleyenler değil yani. 1475 senesi Osman vақтында Судақ қадылығына кіргізіліп, İslam dini tarqala. Көйде Юнанлар olsa da çoğusu İslam dinini kabul eteler. Bu yerler Kırım xanlığına көре vesikalarda 9 yıl bağlı ola. 1788 senesi ise bu yerde olgan Hristiyanlarını Priazovye degen yerge sürgün eteler. Olardan 74 Yunanlar ola. Петр Паласының ішлерінде ise бұл көй ақында бойлы малюматларны тапмақ мүмкін. Бұл малюматлар 1793-94 сенелеріне айт олып, қос сәкенлері аз қалғанлары тариф етіле. Юналарны чықармаздан евел мұнда еркез юзумларнен оғрашып, ажайып юзым шәрбетіні япқанлар. Судаққа баққанда мұнда юзым ертеже еғылған. Екім қара, живат қара юзімлерінің түрлері олған. Көйде Юнан кілсесінден ғайры 8 көшелі құббелі жеме олған. Весиқаларда евеллері чешмелер де олғаны қалған.
Шымды де ватанға қайтқанымыздан соң бірінші құрылған құббелі Аллахның evi 2004 senesi çalışıp başlay. Baştan camimiz yok idi. Biz 7'de ne kart, cuma oçurttum namaz kılaydık evlerde. Son bu caminin sebebi olması nasıl olğanı için burada uçaskayı tepelikliye rahmetli Rifat Müslim, Acı Müslim o pek yürüp bir yerini oğuna algan verdiler kızım. Bilmeyeyim da 90. yılın daha şu 91. yılın bu uçaskaya alındı. Yer o cami için. Sonra abiyakta teplitse var idi. Onu iki tane kran getirip o teplitsane direktör savkoz bize vergeni verdi. Sonra onu cemaattan çok halk onda koşuldu. Onu bozup ekran taşıyıp buralara story materyallarını prosto dizip koydular. Sonra Refat Ağa'nın kızı Ediye Müslimova onu internete koyup bilmem andan Arapistan'dan o taraftan sponsor bir apayda o parasını söyletip o smeta özü o iki katlık cibine aşağıda şimdi aşağıda namaz kılar. Dibine tepede çıkarak son gösterir konuda. İlk kat edip o öyle edip kuruldu. Конечно kalkı bu kuru ustalardan olmuş. Kalkta gelip remont edip kimisi aş pişirip o işleyen adamlara kimisi elden yardım edip böyle halkın küçüğünden öyle edip öyle cami kuruldu. İkinci sinirden başladılar. Aşı Refat gece yıklamaydı. Akşam karanlıkta başta koyun kalkı böyle haşar yapıp bir ettiler. Son başka yerden nelerini getirdiler. Masterlerini getirdiler. Onlar brigadanın akşam barıp onlarına ne gereğini soray. Sabahtan уже Победа kete nege uyanır şey alvağa öyleligine pek керек şeylerin aman tapıp getirdi onun için 9-10 ayda endi cami hazır oldu. Elbette Rifat Ağa'nın yapkan işleri büyük sayıla. Şimdi onun evinde aynı maşinada turam. Cami'nin işlerine öz yardımını koşkan insanlardan birisi Rifat Ağa'nın kızı Ediye Hanım sayıla. O babasının beraberlikte çalışıp sponsorlarını tapa. Cami'ni tiklegen şeyhten gayrı çeşmeni kurup yardım etken insanlardan birisi tamirlari Kırımlı olgan Mehmet Altınbaş sayıla. Bir Amerika kitapxanacık gibi bir küçük evcik var anda. Önce bu birinci katında anda var bir küçük ufacık gözlük, ek kravatlık, öyle bile misafir gelse bile o yatmaya yer var. Ondan sonra bir gözlükte kilitli böyle aşağı nede işte lahırda kilitli de kızım aşağı birinci katta. Bir kattında da o camın böyle bayramlarda aşmaş pişirmeye sağlık için. Bir cami kılgan neyimiz var. Bu ana bilelikten birinci kat bitti. İkinci kata çıkak endi. İkinci katta da toçna aşağıdaki zal gibi toçna yukarıda da öyle zal var. O zal. Onda da baştan onda kılaydık. Son onun tepelere düşüp başladı. Son onun için aşağı düştük. Yer bir şey koyduk. Aşağı boştu. Aşağıya düştük. Son ondan beri bir küçükte ev var. Partaları da var. Yazmaya, ballara öğretmeye alıp partalar. Öyle de bir küçük evcik var. Klas işte klas mektep ballar eğer bir vakitlerde okudular, öğrendiler birkaç ballar koyun. Son ondan uyakka daha var şu uyakka abdest almak için. Böyle uçlu abdesthana. Cami'nin arasında iki gözlü evcik de var. Bu bina aynı imam odası için teşkil etilgen. Rifat Ağa Kur'an-tasının beraber onun bir odasını koy müzeyine çeviriyor. Конечно, pek büyük bu Acı Rifat Müslimov o pek şapkalayıp, savukları toplayıp onun pek büyük nesine, onun nesinden oldu. Refat dedi, hayda
koyun halkına söyleyip de kimde ne eskisi kalgan koy müzeyi yapayık dedi. Son halklar odur budur şey getirdiler. Ben hepsini yazıp koydum. Bu kim getirdi, ne vakit kullanılgan kartanasının mı, anasının mı, hepsi şeyler onda yazıp yerine koydum. Ben o kartanamda kullanılan, yapkan şeyleri çok onda. Bir tarafı kullanılgan pasuda, ikinci karşında tarafta cenkte kayıp olgan, cenkte iştirak etken adamların hepsinin fotosu var. Getirip bergen ediler. Ondan sonra hediye onlarını bir formatta yapıp onlarını güzel etip bile pek bir nemiz var, müzeyimiz. Çok işlerden soň vatandaşlarımız bu binany saklap, sık katnaylar. O baştan şimdi çok geliydi ama şimdi kartlar gitten son az. Yaşlar geleyimde şu cuma günü balam şu cuma günü bir 50'ye yakın adam geliyor. Yaşar baslamam yaşı. Çok olsa bir 5 tane kart kalanı yaşlar geliyor. Cuma namazı için gidiyor bu. Ama 5 kere değil de cuma namazından geliyorlar. O bayram namazları için kızım pek halkımız pek ondan sayıp hürmet edip bala çakasından bayram namazlarına pek iyi cenazeye çok. Ona bu iki şey laf yok. Cemi bahçesinde daima işler alıp barıla. Terekler saçıla, güller ekili. Yeşilliklerine bakkan adamlardan birisi Talip ağa sayla. Ama o insan şimdi hasta olganı sebebinden camiye kelmege çaresi yok. Bu koyunun sakinleri tek ogi hareket edip yapılacak işlerinin planlarını tizeler. Abi çekler yapıldı, abileri de var. Ama bu da iş şey, bunu da yapmak gerekli. Abi tepesinden çıkanlar sonra onun içine girip içine Abdelkas'ın yapmak için ona pek büyük para gerekiyor. Pek yüksek, o bile yüksek görünmüyor. Hatta içine girsen yüksek o tepesi işlemeyi onu bilmiyorum. Öyle işi pek çok yapayım dersen. Allah'ın evinde iftarlar da geçiriliyor. Şu koyda da bir cami vatandaşlarımız için hizmet ediyor. Bunda vatandaşlarımız kelip öz ibadetlerini yerine getirirler. Kırım Rusiyaga qo'shilgan so'ng koy kefi qadilligina ait ola. 1805 senesi koyda kechirilgan reviziyaga ko'ra qo'zda 15 ailada 80 inson olib, tek Qrim tatarlar yashagan ekan. Muhinning harbiy xaritasida esa evlarining soni 23 ga yetdi. Tamirlari qo'zli olgan Mejit ağa da 1939 senesi aynı yerde doğan. Surgunlikten soň koyuni 2006 senesi qaytып kelem. Ögünde koz koyu ana koza girende obanın tepesiydi. Etajlar olan yerde de evler vardı. Magazin vardı orada. Evler vardı. En çok evler tepeliydi. Obanın tepesiydi. Eski evler taştan kuruluydu. Tepesi çamur oydu. Ondan sonraki vakitlerde şifre koyup başladılar, keramet koyup başladılar, şifre yoktu, keramet koyup başladılar şimdi. Koyun bağ bahçe vardı, yüzümlük vardı. Balban abi koza girende sol elin üstüne orada balban bahçe var, binek bahçesi dilerdi. Hani onda hep türlü yemişler oldu. Malcılıktan koyunu bakarlardı. Elbette bu insanların gözlerinde ağır günlerde geçiyor. Sabah erte gelip kaldırdılar herkese, bağışa ağlay. Benim anam, 4 bağdan anamdı. Babam turdarmayı almışlardı. En büyüğü ağam 10 yaşındaydı, o 34'ün bağısı. Hani hepimizi toplayıp at aranlarına getirdiler. Şimdi Aslanoka'da orada göl vardı. O gölün yanına getirip oraya bütün koyun kalkını onda topladılar. Soldatlar, Bintoklardan. Onda toplayan son, Ülle'den son
maşinası dövkeler gelip maşinaya yüklediler. Herkesi o alan şeylerimizi soldatlar maşinaya koymadılar. Biz anam babamlar huzurlu adamlar maşinaya ataylar şeyler, soldatlar dibet bırak atlar. Öyle de çok şey kalıp gitti ataranlarına. Biz kefeye varıp öyle en son akşama yakın kefeye vardık. Abittiler kefede orada yağmur isteyip başlaydı. Herkesi işte vagonlara yükleyip öyle de yönedik de Katakurgan'a düştük. Samarkand Toplus Katakurgan şehrine düştük. Bize son ondan arabalardan ondan 24 kilometre kolxozlara alıp gittiler. Biz var Akın Babayev kolxozuna düştük. Тамырлары шу көйден olған insanlardan da birisi Mecit ağa sayılam. Qaramанымыз yaş bala olsa da toylarını hatırlay. Qozlılar toyga ise dugun deyler. Toylar yapaylardı. No, kefede neler giylerdi çalgıcılar. Davul zurna diyen gibi toylar oydu. Toylar da sen şeydiler. Ya onda erken işte kullanmışına kalkıp erkek birbirini böyle çalıştığın soylarına baylaylardı. Şimdiki ben böyle bir 2 yıl, 3 yıl geliler nişanlı. Судақ көйлерінің арасында herkesге tanılған ibareler de бар. Отызын filcanı, қозын ilvanı, тоқлығын ялағы тарақташының ділжаны, құтлағың оппасы, воронның құқысы, айсересінің суфесі, қапсхорның давасы, шіленнің тіклі ташы, арпатның ечкі яғының ilvazı. Mecit ağa ise evvelleri mектепке қатнағанını hatırlay. Mektep tepedeydi de. Onda Keşme vardı orada, Keşme'nin yanında mektep vardı. Ya Kırım Tatar dilinde okuyorlardı da. Rus dili hem okusa gerek bir saat. Asal Tatarca okuyorlardı. Мектептен қайтқан талебелер есе дағлардан, орманлардан odunlarını yığып, қышқа азырлық көрген екенлер. Мejit ağa Қырымға 91 senesi қайтам. Қиын olsa da toprakны alam. Bize yaxşı aldık ama ikinci kere onda adamlar zahvat yaptılar. Direktör bir yerlerden milisalar çağırıp getirip ne oldu? Adamlar kıynayıp maşinaya basıp suda kalıp gittiler. 20 kaç tane adam orada uçaskaya gitti de son orada kaç kere son onlar orada hepsi oradan uçaska aldılar. Bir daha çıkamayacaklar diye gittiler. Oraya zahvat yapıp gene hepsi oradan uçaska aldı. 20 kaç adam. Совет дәуірінде Судақ районы тешкіл етіліп, Қоз бұл районға бақам. О вақыт көйде 786 инсан яшағаны қайт етілем. Олардан 98% Қырым татарлар олған. Екінші жан женкінден соң халқымызны Орта Азияға сүргін етелер. Көй ады Қоз есе Солнечная долина ола. Böyle ad ise Күнешнің doğru тұшуынен тарифлене. Күнешлі ерлерінің баласы Рифат аға өзінің көйіні не қадар севіп, жаныны да берген инсанлардан бірісі олған. Қайтқанда көйіні темізлеп, абаданлаштыру ішлерінен оғрашқан. Көйінің yüksеклігінде мезарлықта ерлеші, о да Рифат ағаның ярдымынен япылған екен. Ондан ғайры женікте қызмет еткен ватандашларымызның хатырасы үшін абиде мерkezде қойылам. Qozda birinci Rifat, yani men arkadaşım, mezarlıkka yer istedi. İlle öyle ola da evvel eski mezarlık yerini töpedi. O yerini vermediler başta. Son mektepke yakın eken. Ya sizin kladbişyanız mektebin yanında da işin biz töpede bizge olmayı dep
тек лафны білген адам еді. О мезарлыққа еп алды. Қапы-қапыдан кезіп машинаның Победа қазық топлады халыққа. О қазықларını алып, бір ерлерден телелерін барып топлап, оны сон çevirip алды mezarlık olacak yerine. Ondan iki tane Aziz babaylarga baş taşı yaptırdı. Güzel. Onun üstüne netmesinler dep zagarodka yaptılar. Men onu boyalap, onlarına yazıp netmege, o men işmedi. Руками не трогать, будет несчастье деп yazdık. Onun için onlar korktular da metal керек de, metal her yerde metal toplap gezeler. Олардың загородкаларына тимediler. Yıllar geçip қос ақында kitap çıqa. Оның тарихы, yaşayışı, tabiatı umumen qo'znen bağlı er bir ma'lumotni ayni kitaptan tapmaq mumkin. Неден қоздан қылықтары шығарғанда 200 Құран тапашы бар екен. 860 mı, 870 mı адам. Олардың hepsi ayrı Kur'an'da o kitapta. Олардың қысқаша олар hakkında yazıla, баллары. Даже öyle олардың балларының adları, doğan vaqtlары өлелігіне. Rifat'ın dostu бар еді, o da rahmetli oldu bir yıl. Rüstem Aliyev, doktor. Ondan o çok yardım etti. Ondan sonra Mustafa'ga бар еді. Onlardan esle. Koyunu yaxşı bilediler. Onun için toplaşıp olar. Nelerini öyle kitap yaptılar. Umumen evvel ezelden qozlılar baq-baqçanen ayvançılıqnen kun keçirgenler, arabalarnen kefege barıp, buğdayga dengiştirgenleri tarixte qala. Rifat ağanın anası ise yüzüm tarlalarında çalışkanını balalarına tarif etken. Köyde çoksa çalışalar nede? Yüzümlük. Yüzüm şarap yapıp tap evvelden koy halkı şarapla yaşagan. Yüzümlük, bakçalık, meyvalık. Endi kolxoz olgan son neler tütün yapay ekenler. Kızlar tütünde çalışa. O tütünlük yerde, şimdi o yerge tütünlük deyler. Tütün çalışkan yerge kızların neyse oturgan yerde var eken. Onda olar sabah pek erte uyanıp olar tütün yerine başlay ekenler. Ava kızganda tütünü yıkma olmay eken. Onun neyse bozulay eken. Kaçtası. O vaxtında texnika yok, hepsi o elden yapıla. Er adamlar yer kaza, onlarını baqa, bu kadınlar yüzümne abreska yapıp, onu bağlap, son kayınlam rahmetli deyten edi. Noyabrın bayramına biz endi planını tolduraydık. Halkımız vatanға qaytqanымен güzel topraklarda, denizning yanında koydeşler koruşuvu keçirilgen edi. Pek çok adam keldi. 6 tane koy soyuldu. Kırım'da birinci görüşmeni Koskoyun'da yapılgan edi. Hediye onda aketip bizim участникlerine, geroylarına stend yaptı, görsetti. Ruslar başta korka bile kelip baktılar. Ondan sonra stadion tekrarın aşağıda, biz onda oturamız. Koyun nesi güzel koku töpegi köterle. Olar baktılar dediler, barımız aşağımız bu cemaat için, siz de cemaatsizde. Öylelikine ondan sonra
отношениялары яхшы болуп башлады. Бу ерлернең дүлберлигini, бол берекетini тарифлемеге сөз тапмак кыйын сайла. Дағлар, қаялар, деңіз эпосы бір ерде. Ратланмаға келген инсанлар да бу ерлерні бегеніп, да қайтмаға істейлер. Оның тарихы есе эфсанелерге дала. Иштәне нишанлы кыз гезинтиге чыгалар. Төпелерге көтеріліп, мейданчықта отыралар. Манзараларға бақып, олар ойлесебіне. Бияз сақаллы бір қарт, бияз киім киінген, башында сарығы бар. Қызлар янына келе, оларнан селямлашып, янларында отыра. Оларнан көрішкен сон, қарт істей қызларың көңілдерін білмеге. Бірінші қыздан сорай қыз оңа сөйлей, ана еве қайтқан сон, анам мені сөкмесін. Екінші қыз сөйлей, нышанлы менің ұзақта, оны көрмеге істей. Үшінші қыз есе, язда халқлар сусыз мұғана, мен істер едім, бұл қаялардың ішінен шарылдап сулар ақса. Бірінші қыз евіне бара, анасы оны güzel лафлар сөйлеп қаршылап ала. Екінші қыз есе, азбарға кіргенде, нышанлысыны көре. Үшінші қызым есе, істегі еріне келе. Қаялар арасынан шарылдап сулар ақа, өзен толы суаға. Сулар шыққан ерлерге қызлар амама дейлер. Әлі бүгінге қадар ол қаялардың арасынан шарылдап сулар ақа. Кенеде башланды яңы бір аят. Келечек несілінің о бір азасы. Ана чун, ватан чун азиз бір евлят. Кейфіні бозмаңыз, күлсін, ойнасын. Адамлар баланы севіңіз егер. Күрешің олайлы ebedi olsun. Илінде қайғыға іч қалмасын ер. Evlerimiz яш бала күлкісі толсын. Кенеде башланды яңы бір аят. Келечек несілінің о бір азасы. Ана чун, ватан чун азиз бір евлят. Кейфіні бозмаңыз, күлсін, ойнасын. Адамлар баланы sevsеңіз егер. Күрешің, ойлары ebedi olsun. Илінде қайғыға іч қалмасын ер. Evlerimiz яш бала күлкісі толсын. Билал Мамбет.